এই শুন 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 কুয়াড়ে যাଉଛୁ বে ଶଳା ବାଘର ବୟ ଯୋଉଠି ରାତି ହେଲା ସେଇଠି ଶଳା କାଇଁ ଆଇଲାଣି ଏ ଭଗବାନ ଦୁନିଆ କଥା ପଚାରିବ ଆବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେ ଯା ବେ ତତେ କାଇଁ କହିବି ତୁ କଣ ପୋଲିସ ଆରେ ତୁ କଣ ଥଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ ହଉଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ପୋଲିସ ନା ପୋଲିସ କୁକୁର ସବୁ କଥା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆଉଛୁ ଦେଖେ ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛୁ ମୁଁ ତତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ ନହେଲେ ତ ପିଠିରେ ଗଡିଆ ଖୋଳିଦେବି ଗଡିଆ ଖୋଳିବୁ ତୁ ଗଡିଆ ଖୋଳ କି ଯାହାର ଛାଡ଼ିକି ମାଛ ଚାଷ କର ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ହେଇଟି ଭାଇ ନ କହିକି ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଛକ ଛକ ହେଲାଣି ମୋର କଣ ସେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି ବୁଝିଲୁ କହିଦେ ଭାଇ କଣ ସେ ରହସ୍ୟ এই ଶଳାଟା କି ଘଡ଼ିଆଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଇଲା ରେ ମୋ ଗୋସେଇ ତ ମୋତେ ଗୁପ୍ତଧନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆକୁ କ'ଣ କହିବି ଆକୁ ଟିକେ ତେଲାଏ ଶୁକୁଟାରେ ଶୁକ ଶୁକେଶ୍ୱର ଶୁକଦେବ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣୁରେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝୁ ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ 240 ଏତେ ମିଠା ମୋ ଦେଇ ଯିବନି ତମେ ଯାହା କହିବା କଥା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରି କହିବ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଦେଖି ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ପଲଟିଗଲାଣି କଣ ମଣିଷ କରିବ କୋଉ ଘରର ଗଣାଏ ପଇଲାରେ ତମ ଲୁଙ୍ଗି ଯଦି ଗଳି ପଡିଛି ମୋର ବାନ୍ଧିଦେବି ମତେ କଥାଟା କୁହ ନ କହିକି ବାଟ ନାହିଁ ହଉ କହିଦେବା ହଉ ଶୁଣୁ ହଁ କୁହ କାଲି ମୋ ଗୋସେଇ ଯେ ସପନରେ ଆସିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଏଇ ଗାଁ ମଶାଣି ହଁ ହଁ ସେଇ ମାଟି ତଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଗହଣା ପୋତିକି ରଖ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଓହୋ ସୁନା ରୂପା ପୋତା ହେଇ ତମେ ଆଣିବାକୁ ବେକାର ଲୁଗା ଜାଣୁ ସେଠି କେତେ ପିଶାଚ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁହଁରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଗାଈ ଯିବି ପିଚା ସହ ତା ବାପା ବି ଡରିକି ପଳେଇବ ଭାରି କାଢୁଆଟା ଆଉ ଯାଉଛି ଦେଖ ଯା 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 ହଇରାଣ ହେଲେ ମତେ କହିଛି ଚାଲିଗଲା କଥାଟା ଶୁଣିଲାନି ଚାଲିଗଲା କଣ କରିବି ଏଇଖା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଣ ଛାଡ଼ ଯାଏ ସିଆଡ଼େ କାଠ ଫାଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ କଣ ଆଉ ଫେରିବ ଆରେ ଏ କିଏ କୋଉଠି ଅଛରେ ଚାଲ କାଠ ଫାଟ ଯୋଗାଡ଼ କର ରାମ 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 ରାମ
রক্ত, তাজা তাজা রক্ত, মଣିষ রক্ত। ये शोला भूतटा कौटू आइलानी हे भगवान कौन करी ना 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 डरबिनी हसबी हसले पड़ाब हाँ 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 हसबी আরে তুই কোন পাগল হয়ে গেলুনি কি? মতে দেখি তোতে ডর লাগুনি? बाड़ भूत तो पेड़ काटिदेवी शीघ्र पଳାनु डरबी तते कहीं डरबी अब तोठू आउरी भयंकर आम गाँ पाड़ भूत तू की भूत बाड़ भूत আবে ସିଏ ହେଲା ନକଲି ଭୂତ, ମୁଁ ହଉଛି ଅସଲ ପିଶାଚ। ମରିକି ଖାଇବି। मते से डैश धमकान देना कुआड़े आइचु क କାମ ତ କହିବି, ହେଲେ ଏଇ ଧମକାଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସଟା ଲଗେଇଲୁ ସେଇଟା କଣ? कि बेकारिया लोकड़ा ए सॉरी पिचासड़ा बेकारिया पिचासड़ा आम वीडियो छोट छुआ देखुଛନ୍ତି ता देखो गाली कले भल लागिवो ଓହୋ, କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଠି। मारी की फटाई देबी तो पिठी कुआड़े आइचु क ମୋର ରକ୍ତ ଦରକାର, ରକ୍ତ ପିଇବି ରକ୍ତ। कि बोका चोदा पिचासड़े मु सामान्य गोटे मनीष मधु केते रक्त बारिव पुणी गला वर्ष कोरोना मते कोरोना होता मो रक्त पी को मरिबु ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ताहले 5 मिनिट अपेक्षा कर मु तो पई आनुची ଶଳା ସେତିକି ସମୟ କଣ ଶଳା ମଶା ବାଡ଼େଇବେ? मशा कहीं बाड़ेबु ध खोल मु आसे भाई आसिले ଗଲା ଯାଇଛି ସେତେବେଳୁ। मु रक्त बंदी घर करके आनिबी ना ଖୋଳି ଖୋଳି ମୋ ହସା ବୁଲିଲାଣି ଆସିକି। खोल दे जा हंसा उड़ी गेलान तो पी दियो नुआ नुआ फ्रेश रक्त नहीं जाइछि पी दियो ଇଏ କଣ ଏମିତିଆ ରଙ୍ଗ? मला तम पाई खोद निजे उंडाई सुगार फ्री रक्त आनी पी जाओ डायबिटीज हबार चांस नाही ଶଳା ମଲା ପରେ କଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ? मला पर पुणी भूत ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛ ନା ନାହିଁ ହଉ ଆଣିଛୁ, କଣ କରିବା? ପିଇଦବା ଆଉ କଣ। ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲା ବେ। no
କି ଶାନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ରକ୍ତ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଆମ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛି। କାଲି ଏତିକି ବେଳେ ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ତ ପୁଣି ଏଠି ନେଇକି ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଟା। ପିଚାସ ଭାଇ ଏ ଗାତ ତ ଖୋଳା ହେଇଛି ମୋ ମାଲ କାହିଁ ये पिचास भाई तो देलानी कौन पड़ेला उबा नहीं गला आ मो गोसाई दे तो कौन मिछ कहले हौ काली रक्त आनिबा देखिया कौन होछि पिचास भाई ओ पिचास भाई नन्ना पिचास नन्ना ओ नन्ना ओडू बॉयज ना मते यार नन्ना ये कंठर बॉस अधिका अधिका लागुची ए जो पिचास मौसा ना दादा ना भाई ना अंकल पिचास अंकल काली से पिचास कुआडे गला ना ना तमे नु बालुआ पिचास माने माने की रक्त दलुदी ताको पीबाकू से पी साला पर डायरिया झड़ा नंतर मेडिकल ले पड़ी उजाला पी की प्यास मरे छी हां मौसा अंकल भाई से बालुआ पिचास मो पाई किसी माल ना देइथला किसी माल देछि नबुता बस हवा निकल अरे तको पागल हो गेला ना हो ये सुना पाई कोन एदी पागल होया होची ना बे मुता मौसा पिचास मौसा पागल मुनो पागल मो देजा मुता पुरो भाईया नाती नाती सॉरी बस हवा निकल पिचास दादा कन्फ्यूज हो जाऊँ कौन डाक जा रखियो आते कष्ट रक्त रांधि पी दौन टे तुम ए रक्त पी थारा ठीक बोली जाई अब वो रक्त पी को मो भाई बोली अब तो तेज तो रक्त को जो तू तो बोलो मो जाऊ पिचास डारी गला पड़े सब कमाल ये 10 टकिया उजाला 4 बुंद वाला এইটা কহনা এটা ওলি বই না বাড়ি দিবি যে দেখিব বই হানি আই যাই ঝুলছি ঝুলছি মর আর কেউ হাঁটিয়া নাই কি বলি এ রক্ত ভাই আমরা নেই যাবে